Bena Shafiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Me apre addu bom baga dekke stebe bulu nenge ekma wara upa karama. Inneke addu me honna vi me addu bom baga ka fase veri. Mitani me bernum veni kandapati edumuge dirasa kara waha kai kandapati thai itir kara waha kai me masferen na faida hinji gotugai kandapati demehettuma gotegge kandapati ta harfurumuge waha kama ummid karama. Ekam gina waga tam bedakkani dirasa kara waha eddu bodokannare taag mebige weneddu hebara webige eneddu taag miyara diwa waha e waha nunga daha me ganiki. Kandapati itir kara masferen bernunto nunto emberkama rangal hallalli be ka rangal enkandapati haragarawa adaha beerunde ma alguna emme feratuma beernum bani addu city haragada enkandapatiige vaga takkai e mi rajyege emme kamyabi kandapati ya addu city eke bara american dati bara undagu tang ekamise kandapati harakoggen american keri divas warge bara fase hen abri endamai kandapati covering by musuntaki engi e amugo tege rehi hendali ebawatu getati addu demeni etati bara fase hendeni kandapati kendagen ebege hon ekan ham addun ho gaagona netigellegen ebe ekam kommen kandapati edu mottakai ades ko benane kiyanno ministry yon egerne etati ekak kerabe goi de mas kandapati behe gotun te dakka wahaka ki barat tayed kara rangal wahaka tak dekige amugote gei rajyege beer boyyo nike boy beer koffe edafa hinne boyye ki param masrika sangala gina mas bebe boy tak ne amugote baramere koi mirdani divarajye sawtanottotmu sobum baramere edawe inne boyye innati abadras etara mulas hifa oivar jive kanduge asli oivarai emponivarta nifene tana boyye liifo emme bere vivarak kiris first mela fansis mela deethir edawan boyye ki varak kaamyabi mas boyye ka pegen station rajyege emme bere onne boyye ka onne anda me gotugai daanutala taatala deetere edify onne boya ei me Irlandu edima beera boy e kay ko ka 30 pastor ka me de barak kaaya bi boy den afirin dekunu gayes ebbay gaddu edima mem gaddu matere boy behigen beera bi boyo me fansay sar ka me beere barak kaamya boy yes den addu ge dekunu me bilingili boy behigen gos 3 ka me beere te boy e enghar dos veti kibatta gen edwas kadais ebayges bara master kanna eme beero boyo ebege vena master kanna walaka mafenani e avena varapona fahanga vekam then tourism fishing now cafe boya radius kandaki afirin tang fisheries ministry hutta digen nive afirin masfirinna bara niforu ve gota kani fs boya fs etta harakam hutta digen nive e manak em afirin beenum ve tourism mihonus e fursa de ekamugis afinna masferken karuma ya huddegen ve je e resort tagi recovery radius resort tagi huddali phone nanai 15 ka foot fakala resort ke farm fishken 15 ka foot duruminaki evenna par for hisab ege duruminaki masweringe sarah emme e sarah kommi boyowdi se afringe boy emma biye kurukobbaga dakka bime beenunge wahaga ganiyet ekke afrinna addu city ye hasa dekuna ಈಜಡುಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಬೇಣು ಬನಿ ಹೋಯ್ತ ಬೇರೆ ಕೆರುಮಾಯಿ ಇತಿರಿ ಹೋಯ್ತ ಬಡನು ತೆಂಗ್ ಇಸದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಡುವಾಗ ಮೀ ಪುರಸತಿ ಹಿನ್ನತಿ ಬರ ಬೊಡ ಎದೆ ಮಿಬಹ ಜವಾಬ್ ಮೀ ದೆಕುನುಗೆ ಹುಷೆ ಮಸ್ಪರಿಂಗೆ ಬಹ ನಿಹುಷಾಳನಿ ತೆಬೇಫುಳುಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬೊಯ್ಯೆ ಬಾವ್ವ ವಿ ಎಮ್ಮೀಟರ್ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿಮ್ಮೀಟರ್ ದೇತರ ದೇವುಕಡ ಕಳ ದೇವುಕಡ ಅಫರಿಂಗ್ ಎಲುವು ಮುಗೆ ಹುದ್ದ ನೆತಿ ಫೆಹನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬೋಯ್ ದೇವು ಮುಗೆ ಅವರಿಂಗೆ ಎದುಮ ek kota kis dekunuge boy edagen niwe mi rajyege hutiye kewlunnai masweringe ada mi ippi den bakawakin kewlunne list kas pandu vedere beenu bula bahwa mi ebenuge bas em dekunuge eda kommi boy ekis emmeterum fashagen dehameter deter kalakulege devuganda niyesse boyye dekunuge eda ka beenu masweri tebefun tekra dirasai afringe dirasai warattafa teverin dirasa kerani karudahum mesudor tibegen afirin dirasa karane kandiyadi fiinagen kand boytor masbag gosken masferikan keram
mimias master kan keratan tiris hatara haragi kewlog ha es magam gue nawarastega adde hayaki mahagu efeshigota buduweren pashage mahagos misaba gasere kewlo kom tiris warga haragi eme tibe fulunge tajriba afrenge tajriba war tafal tewennege kardagu tajriba timi amnege kande fatai kande finai doshige master kan ko role do ko gena mi hushiyare gotaku master kan tajriba ko fetimiya adi mikama itiri जवाबदारी भी बेवे और बेफला का है फिर जाऊफर को मुझे जाऊफर को वहाँ का नू अड़ा बन ते मास्टरिंग ते बे जाइनोस ते बे होन ना भाई हमें जाइनोस में फुर्सत देखूँ कि बेफला का दिन में के शाफी को बारा वो देवे कम जब मैं फुर्सत फिलिपींस मिनिस्ट्री के हुन्नवाश के बारा तजुर्बा थी बेफला के दे में जियाद कहा बेफला एक हाल है हुनर वेरी जुआन मी मिनिस्ट्री अफरेंगे कान तक था हिंगुआ इतिर जुआन इतिर करूँ कि बारा मास्टरिंग ना अलगुण वाला देख कम फुर्सत के मास्टरिंग बरात ज्यादा बड़ा शुक्र अदा करो शुक्रिया।